اولین بار در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت وطنی تاج معمار لایحه نادر به مثل و جدید ساختمانی عملی می‌گردد. صفت عالی، نقشه معماری عالی، نمود ظاهری عالی، صنعت معماری عالی، خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لو تولستوی، گلدست و حمزه حکیم زاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار، آفرنده زیبایی در زمینه صفت. درود دوستان عزیز و نازنین، برنامه نوبتی نگفته ها شروع می شود از تالار مبل الف موقع در شهر دوشنبه، کوچه بخارا 34. مهمونی برنامه ما یک گردو فرید است، یک دختر جسور، دلیر، افتخار ملت تاجیک. دختری هست که کتفش شکسته است و در داخل کتفش آهن ماندن تا پیوست شود. اورنجش شکسته است، بدنش از چند جا لط خورده است ولی تسلیم نمی شود. در پیش دشواری های زندگی هیچگاه تسلیم نمی شود. دختر مشت زورترین در ممالک آسیا، در تاجیکستان عزیز ما و در دنیا هم اگر بگویم اشتباه نخواهیم کرد، موضوع چوری و مهمانی برنامه ما است. درود موضوع جان. تشکر زیاد می‌نداریم برای دعوتتان. چی بگم، وقتی که من صحبت کردم با مادر، من گفتم در برنامه نگفته های اشتراک میکنم با برادرم اکای ارزو دوستی دیرینه و خیلی شاد شدیم از برای که بسیار این برنامه را تماشا میکرد. گفت من خواهش داشتم یک روز خود اشتراک کنی در آن برنامه. و من سیمای مادرتون رو در یاد دارم، اگر یادتون باشد من کلوب رفته بودم. پیش از تویم. نه زمانی که از چمپیونات بله آمدید، یادتون هست؟ بله. آدمان زیادی در کوچه شما جمع شدند و من آنجا مصاحبه شما رو گرفتم. بله، در حالتی که بله یکم روزی که من بعد از بازی المپیک با کلوب برگشتم. در اونجا خیلی سواری ماشین تمام شهر کلوب در خیابان و جاده ها سرجم شدند به خاطر موضوع و ما همراه سایر نواربرداران و کارمندان تلویزیون رفتیم به آن جایی که موضوع زندگی میکند. به خانهشون در آمدیم، مصاحبه انجام دادیم، از نمک و نان مادر موضوع چشیدیم، از طبقشون غذا خوردیم و اکنون بعد از چند سال باز در برنامه نگفته ها موضوع جان رو دعوت کردیم. سلامت باشید. حجزم همون خانه هست در کلوب؟ بله و خانه پدری است. در اون خانه اگر چی گویم 100 سال بگذرد من باور دارم اون خانه میسته. خانه عوض نمیشود. ولیکن امروز از سببی که برادرم کار میکنه در مرکز، خودم کار میکنم، باز اپایم در مرکز است، از حساب همین نزدیکی من است مادر. در اونجا کی است؟ در اونجا هر هفته یک باری نزدیک منزل میرویم خبر میگیریم. وقتی که من خواستم که یک صحبت بود ما بین عائله، برادرم گفت من مرکز میروم، اگر امکانیت باشد خانه را وای کنیم فروشی. بله. مادر گفت که فرزندم گفت قصر این دنیا برابر خانه نمیبراید. بدترین زن گفت همون زنی است که یک مرد یک خشت باره در این خانواده را کوبد و زن این خانه از خانه نبراید. برای این هر یک قدم پوچه پایبانی شما هست، هر یک قدم جوی پدر است، هر یک اون چیزی که شما کلان شدین به یک وایه رسیدین امروز که موضوع هست. هر یک همون میشکو کشو کردگی من تا حالا است یک اونجا دیگر نشیده است. بله اون دستپوشای پیشینه من است. مادر تا حال به یک احساسات صحبت میکنم، نقل میکند که در اینجا تو غلطیدگی است، در اینجا میشاکی تو بود، در اینجا پدرت با تو اجمانی میزد، در اینجا تورنیکه هست، همش هست. یعنی مادر میخواهد که چراغ خانه پدر دائم فروزان باشه. بله. و واقعا هم این فلسفه گفتاری مادر شما خیلی حکمت آمیز است. یعنی میگوید بدترین خانه آن خانه هست که خانه متروک است، خانه ترک شده است. یعنی همه آن خانه رو ترک کردند و در آن خانه بجز سردی دیگر چیزی زندگی نمی کند. اما ببینید که مادر شما میخواد که خانه گرم باشد، بله. خانه روشن باشد، خانه چراغان باشد و این خانه رو حتما روشن و
گرم پرحرارت نگه می‌داره. و میگه به خاطر خرسندی شما من در نزد شما هستم. ولیکن اگر خواهین که من با از این در خرسندتر باشم، من نزدیکی شوهر خودم باشم و دالان خودم باشم. و امیخ خانه می دارید بالاده خانه پیشتره است. من خواستم اون خانه را ریمون کنم. مادر نبود. گفت این چه خیلی که هست همین خیلی. بله اینجا بوی کلان سالا دارد. اینجا بوی خشتامانی من میکند. امی وای майда ҳак аст печкаи кампири бибим аст бобогим аст ами бовар мекунед ман гуфтам ки модар хай ин чизо аз байн рафт биё як чизе кунем ки ма ҷурадор ма дугонадор хона бисёр касо меяд аз хотири ҳамин ман мехостам хона якаме рангаш дигар бошад намонд не гуфт дар ин ҷо гуфт ман якум бор келон омадам мавзуна ҷон ман як пешниҳод дорам اگر یگان روز با هم کلو بیرویم التماس بیاید با همون خانه داریم در همون خانه نشینیم من راضی هستم چرا نه اگر من خاطراتون کنم در برنامه طلب بعد از غروب من در اونجا در همون خانه زپیس کردم اگر امکانیت باشه تماشا کنید همون بردیالی مامای من کشول است همون نقشینیاری بیبی من کشول است همون بله پالاسی هست است که وای ممکن 100 سال داشته باشد ممکن 70 سال داشته باشد از دستی ماما کلانم بوندگی اولی منی ایستادگی هم خواهش میکنم خیلی میخوام بروم اونجا رو ببینم بعد با خانه لای است بوش دیگه سلقین است وای خودش وای دارد لیکن این همش آن معنای دارد امروز که من خودم کلان شدم فرزنددار هستم اگه آرزو من نو میفهمم مادر چیز است من همین کلان است من میخوام آغوش مادرم باشم موضوع درباره فرزنددار شدنتون میخوام حرف بزنیم شما فرزنددار شدید من درک یافتم که فرزند رو شما نامگذاری کردید بله چی نام موندید دخترم به نام اسیه هست فرزند کوچک بله فرزند دویمتون لیکن دویمم به نام پدرم است چوری غیب نظر شما غیب نظر نام موندید بله نام پدرتون رو بله بله برای چی شما نسب شوهرتون رو به پسرتون ندادید و با نسب خودتون یعنی نسب شما رو گرفت چی گویم اکرجا اگر چوریف غیب نظر شد بله چوریف غیب نظر چرا نسب به پدرش است چوریف غیب نظر امید جانو امید جانویچ ده چرا شما نسب پدر رو به فرزند ندادید آیا شوهرتون در این مسئله گفت و شنید نکرد با شما من کلین نشونه بودم وقتی که ما صحبت میکردیم چی میگن صحبت های عاشقانه داشتیم رفت و اومدی اویلای موز خیلی طول 4 سال بود پیش از ما تو به شوهر بر اومدن من با شوهرم صحبت میکردیم و چی گویم عاشق بودیم با یکدیگر بعد در اون وقت میگفتم که اگر من در زندگی 10 فرزند کنم 12 فرزند کنم ولیکن یک تایش رو پسر رو نام فامیلای پدر خود رو میتیم من با کدام مقصد دادم بود بسیار یعنی این شرط و شروط رو پیشکی کرده بودید بله من کرده بودم ولیکن بعد از به دنیا اومدن پسر خیلی صحبت ها بلند و پست بودن ولیکن من تشکر بخشتمانم میگم و گفت که اون چیزی که پدر موضوع بر موضوع نکرد اون چیزی که پدر موضوع بر موضوع داد شما باید سطحی رو نبروین امی اساسا این نبیره ما هست فرقیت در نسبی وای نیست وای در وای نیست لیکن امی کلین من برای همین گپ خرسان باشد من راضی هستم مادر شوهرتون شما رو درک کرد فهمید بله برای که معلمای صنف یکمی پدرم بود معلمای صنف یکمی پدر و امکی و عموی من بود پدر من ختم کننده مکتب اینترنت شریف یعنی زن دانا دورندش بله باز من فکر کردم که چرا نسبی خودش رو موضوع به پسرش داده است زندگیش تنج باشد نباشد هر گونه گمان و تخمین ها در ذهنم چرخ میزد نه یکین قواعده پیش از مرکه بود پیش از توی من بود من به خاطر چی بوندم به خاطر اون بوندم من دختر رو خیلی زیاد دوست می‌دارم اگر گویم که نفسی من دختری من است این با این کم است ولیکن وقتی که من از روز اول نیت کردم پدر شوهرم در مسکو بود وقتی که سفر بعد از اومدن من پیش اگه آزادگی وقتی که نماز میخوندم من دعا کردم بلند که خداوند این فرزند دوی مرا پسرته با یک امیدی که من آرزو دارم که آتجون فریاد کنم
اگه ارزو بار میکنین من در راه یگان کس پدر فریاد میکنن من میکوبم پدر میکوبم اما در نزدیکی است که من وقتی فرزند خودم پدر میگویم اوتا جان گفته آغوخیش میگویم غایب نظر بله غایب نظر و معنای نام نیز زیبا است یعنی نظری از غیب بله. نظری از غیب نظری از اون بالاها نظر خدا موضوع رو پرقوت دیدم ولیکن با یک امید همه آرزوی من همه این نتیجه های من همه مهنت های من لط برداشتن من همه این میدونین در یک پولکه است در یک جا است ولیکن میری پدر آغوشی و یادی پدر برای من یک زندگی است با من باور ندارم برابر پدر من نقص بینیش ممکن یگان کس نشود نه فرزند یگان کس من برابر نکردم نقص بینیش رو برای همین تو حال با خود نامده ایده بعد مصیبتی از دست دادن پدر لیکن اگر گویان که اگر جانت رو برای یک ثانیه دیدن پدرت من روزی هستم من دوگانه رو نمیدونستم چی است آشنا رو نمیدونستم با من مکتب میرفت معلمای مکتب من میگوید با من در قفای مکتب میشیش من دست رو تمام میکردم زل میرفتیم میومده و در زندگی میگفت من هیچی ندارم و هیچ رو نمیدونست وقتی برادرم محمد جانم دارد و یا میگن پدر من در یاد داری میگن هی برای که 24 ساعت با من بود در حالتی نیمی شب اگر من بیدار میشدم در برم نمیبود بعد کتی مادر را از بار میکردم برای چی اتای من در بر خواب است نه که امروز من خودم اویله برپا کردم پشیمان هستم بخشش میپرسم ولیکن اون چیزی را که من گذراندم و نمیدونم چی است ولیکن امی هم یک جهت خوبی است که من پدرم رو از خودم زیاد دوست میدارم ولیکن از یک جهت دیگه است که من در زندگی بعد از این دوست داشتن نمیتوانم غایب نظر کوچک رو دوست می‌داری؟ ما خیلی و هر یک نگاهش اما غایب نظر کوچک دوامی پدری شما است ادامه دهنده نام پدری شما است شما اکنون شخصی سالار و پیشدرا در همه کارهای اولیوی هستید برای همین کمر رو باید محکم بندید تا روح پدرتان شد باشد یک سخن پدر بود گفت که هر یک چیزی که من داشتم برایت دادم اگر روزی که من نباشم فرزندی من گوش نباشد اگر زنی من در من باشد لوی دامن زنی مرا یک از بالا بردارد همین رو دون که من از قبر تر میکشم یکو همین من دست میبردارم گفت برای همین هر ما داشتگیم در تو است باید زنی من بگت پیش از اسب پیدا کنی فرزندی من اگر نگاش قطعی تر بگه که یک چیز لازم است تو باید وای از خودت زیادتر دسترس کنی من باور دارم این از این زیادتر من میکنم و لیکن من جای پدر رو گرفتن نمیتونم من تنها زن میزدم اپا شما یگان نقص دیده دارین مخولی دل دارین و هم میگفتن آخ تو مورا اجازه نمیتی از خونه بیرون برایم جورای شما جورای من بخشش موس را میبردن لباسی زنونه خری میرفتن بازار میرفتن همه کارا میکردن من خیلی بدرشک هستم یعنی شما دخترها رو گفتید که یگان نقص دیده دارید یگان دوست داشته دارید اونها گفتن که ما از خونه نمیبریم ما کی رو باید ببینیم ما چهار دیوار داریم جورای تا در تک میکنم اون چیزا میتونم میروند ولیکن چرا اینقدر سختگیری و اینقدر عملی کنسرواتیوی من امروز باز نظر به دامادای خودم تنها رحمت میشنوم یعنی با ابرو به شوهر دادید دخترها رو در یک جای مو کلوب است خودتون میدونید در اونجا کلانشتم باید ابروی زن در مد اول باشد من کوشش میکردم هم دینی هم دنیوی اپای من تیار باشد من خودم بیرون گشتم من باور دارم روز قیامت من میتوانم در نزد خداوند گویم برای چی مهنت کردم من با یک ابرو فرزند پدر شدم با این مهنت های دستی که من امروز مردانه وار کار میکنم برای می روزگی میشید داماد رو تنها در بری تخت میدید وای نمیپرسد که وای رنگش چه خیلی هست کی هست چه خیلی هست ولی که من مذاق میکردم که ان سرش خیلی از دندان نداره زده یعنی میترسوندید ایتری میکرد خیلی بسوزش میکنیم فرزند پدری شوخی است بعد میگفت که اگر تو انتخاب کرده باشید ما راضی هستیم به جای پدر تو انتخاب میکنی کدومی باشد ما با زندگی طاقت میکنیم امروز خدا را شکرانش من یک 8 جهاندار هستم دخترها همه خوشبختند بله
асоб ина вақте ки ман хонаи ваё медароям хисри хиштомани ваё мара рамад меган на танҳо шаварашон аз ман аз ин да қиматтари ма чиза мехостам ягон бор хоҳарҳову апаҳоро не фақат роста шуд не ростика ҳеҷ вақт ҳеҷ вақт барое ки дар як оилаи додарҳоро чӣ ба меҳрубон додарҳоро чӣ писари ман аст додар нест ягон не вай боксёр аст ҳар рӯз дар бокс ҳастем бокс чӣ тарбият машқ мекард бо ҳам бале бале вай хело боксёри хуб буд аммо берун аз машқ ягон бор мушт нахӯрдааст ака дар оилае ки ба меҳру муҳаббат калон мешавӣ сухани бад гуфта наметавонӣ ба якдигарҷон ман бовар намекунам дар ҳама оилаҳо кам каму нуқиша мешавад кам кам ман успеҳ накардам охи ман дар як муд дар тоҷикистон будам 3 муд дар россия будам баъд дар америко зиндагӣ мекардам дар англия дар зборо будам ман дар хурдсолӣ дар хурдсолӣ додарам ҳар рӯз дар угл буд барои чӣ барое ки ман ранги писар калон шудагӣ будам ман мехостам додари ман ҷанг кунад ва додари ман модара бисёр дӯст медошт ягон кор мекардам модар ачоқ мекард дигар ман додари ман наметонистам ёфта қатим зал барам ҳар рӯз нухай мерафта кам мерафт ман саҳар волни барба мерафтам дарс мерафтам меомадам бо зал мерафтам бо меомадам ягон чӣ мехӯрдам ами чиликдангал ланкава болои шифура поёна бачора бизана сум бигӣ ачки бикаш бигӣ немихи зиндагӣ буд ман намедонистам ку вай магмак чия и найтари духтаро тоб метиям вай чиз аст до сих пор намедонам вай боваку боваеш духтарам ягон чиза мега ман мегӯм бачаҷон пеши холот буд куна не ман ҳамин зиндагиро интихоб баъд додаратон мерафт ба оғӯши модар медонад шумо аз оғӯши гарми модар додарро кашида ба толори машқ мебурдед бачаю чами ман мерафтам пеш пахан гуфти худо мерафтам кативай мешнам футбол бокс дар кӯдакӣ хоҳарҳоро намезадед не ман нигоҳ мекардам ман ростига як ҳолат буд дар мактаб мо дар оилаи камбағал ба дунё омадем мо бой набудем ман ин чизро пеша ки мегам сатҳи зиндагӣ дармиёна буд қалби шумо бой буд зеҳни шумо бой буд ин аст муҳим ба як рӯз аз ҳисоби либос апай калони ман кадоми чизе мегӯяд ва оби чашм карда мебиёд ман ба ёд доштам синфи 4 ё 5 будам дар дастам аз мефоридам ами ҳама бачаро занам сирба мегирифтам об мекардам дар даст мерехтам баъд ами хе бинта кардаму гай дар рафтаму дара тикта кардам маълима биромад чӣ мегӯй ба гуфтам ки мумкина даром хай даро анхе даромадам гуфтам кадомат зурем биёин як ба як мезанему шумо дар номуси апай ман нарасен мо камбағалем барои хумо камбағалем ана ки зура шумо ман шумо метавам ҳам салафан фурӯхтагим ҳам нон фурӯхтагим ҳам дар зиндагӣ ягон кори мардона набуда ки ман накарда бошам барои хона либос оварда бошам дар куҷо нон мефурӯхтед дар клуб дар бозори Кулоб он бозоре ки дар наздикии хонаатон аст дар бозори кӯчаи якуми май кӯчаи якуми май дар он ҷо ман мардакора мехабидам ака мегуфтам ягон сум намети як ба як бизанам вай мардак мара сум медод ман қати бача як ба як мезадам хай бо ки кадом бача фарқ надорад ай пеш кадоми пеш омад хиш омад аз бачаҳои равгузар о меган сумтон метем як ба як мезадем баъд ова мегуфтем ба мо мебуромадем яъне бо ин роҳ шумо сум кор мекардам ҳар рӯз дар хона қанди сафед мебардам сам мегалам дар хона шиками сар бошад ман аз аввал фарзандои падарам бисёр шӯхӣ мекардам ман қалам мегирифтам мекашидам мегуфтам ки рӯз мешавам ман хонаро дигар мекунам ва ё шӯхӣ мекардам ки ё ҳичи намешавӣ ва лекин рӯзҳо гузашт солҳо гузашт мо ин чизро кардем баъд аз ҳама да медонен барои чӣ ман шидам ин боварии падару модар дар ман буд дигаро не модар боварӣ дошт падар то ба дунё буданаш дар зиндагиаш боварӣ мекард ва мегуфт ки мара мавзуна не индейтс мегуфт падар ҷавон буд 40 сола гузашт аз дунё чаро чӣ маризӣ азияташ медод аз гурда ин хел маризӣ накашид чӣ гӯям 2010 дар давлати русия будам бо ҳамроҳи ман буд саҳар мо дар мусобиқа будем ки хая ки вай мумкин аз ҳисоби ки ман хурд будам 16 сола будам аз ҳисоби ҳамин тарсид ки ман нагуфта мара мо хона омадем вай иқавғуш кард гуфт хоб нара хобам мебарад вай сӯҳбат кардесай мара як хобам мебарад вай сӯҳбат кардесай ба ҳамин тариқ соати 3 шаб худораматӣ гузашт падар чанд сола будед шумо ман 16 сола будам падар 40 сола буд
то есть вақте ки вай гузашт ман ба тренер русам занг задам ки хай я тоже назвал тренера папа, мегуфтам афсон папа, он что-то не дышит, ну, чизи шид дар хона. Вай гуфт ки ҳамихе нафас те гуфт чӣ мешавад? Дар ҳолати одам ҷон медодай, вай аммо воздух медаромадай мебаромад. Ман ба хиёл кардам ки шаш рафт. Баъд фаҳмидам аз дунё гузашт. Мурдаро худам ба Тоҷикистон овардам. дар шаҳри Москва фавтид падар? Бале. ҳамун пагояшро ман мурдаро то шумо барои муолиҷа падарро онҷа бурда будед? Не, ман дар онҷа зиндагӣ мекардам, машқ мекардам. Падар бо шумо буд? Бале. вақте ки ман дар 16 солагӣ овардам, бале. вақте ки ман мурдаро овардам, чӣ гӯям? бадтарин рӯз барои фарзанд ҳамин рӯз аст. ман аз мурда наметарсам. ман аз ягон чизе ки дар ин зиндагӣ бо ман вомехӯрад, аз ягон кас наметарсам. аз ягон кас. барои чӣ ман дунёро тонистам зада? ин танҳо натарсидани ман аст. ман ринг мебароям, мегӯм хонаи ман аст. мавзуна дар чемпионати ҷаҳон овозатон баромад? Ки мегуфтед баромад чӣ дастатон буд? орин китф аз свискои мо мекунанд дар ҳолати бокс. он чиз канда тренер характери маро хуб медонад. вай гуфт чашмат кур бошад ту мебарои ҷанг мекунӣ. як қадамига ба он чизе ки нияти падарат аст. мара чӣ хел тренер метавонист настройка карда? танҳо сухани падарам қатӣ. 2011 ҷарроҳӣ дидам аз ҷигарам. мало толи 6 сол иҷоза дадам ба ринг баромадам. асосан чаро ҷигарро ҷарроҳӣ кардед? ба ҳисоби духтуро эхинокол кашидагӣ буд дар ҳолати бокс. баъд хай мо тавбат ва оператсия кардем. баъд аз 2 моҳ пас мураббии ман назди ман омад, гуфт ки мавзун, агар хоҳӣ ки ба гуфтаҳои худораматӣ вай найтӣ, даста сар найтӣ, так су хистан дар кор. шаби соли нав мо баромадем, якум моҳ сар кардем, 1 километр гаштам, 2 километр, 10 километр, 20 километр гирдишам мегаштем шаҳр. баъд сар кардем кӯ баромадем. баъд аз 3 моҳ пас ман тавонистам чемпион ҷои дуюм дар чемпионати осиё гирам. осиё аввал. бале. баъд боз дар чемпионати ҷаҳон ҷои сеюм гирам. ва баъд дар бозии олимпӣ ҷои сеюм гирам. лекин аки ин чӣ бугам, ба мақсади он буд ки он дарде ки ман ҳис мекардам, вақте ки ман назди духтура меравам, сардухтура вай мега одами оғанӣ даро. одами оҳанин. баъд бо як даст баромад, ҳамон дар вақти мусобиқа сабхат баромад. бо як даст задед давоми муҳорибаро? бале, не ба кадом мақсад ба як даст. вай қин буд. асосан дасти вазмини ман дасти рост аст. ман кӯшиш мекунам дасти рост ба нокдаун, нокаут, очкои хуби ман ба дасти рост аст. валекин дар ин ҳолат одама падсазданиш кор мекунад. ман ҳамиҷа гирён кардам ки 48 сонияда устоди ман маро фаҳмонд. аммо гуфтам баромад, вай гуфт ки зиндагиита, орзуита, аммо номи не ки ту 100-солаҳо баъд аз 4 дақиқа нишон дод. баъд аз дуюмро ман баровардам китфа. 4 дақиқа пас гуфт ту метавонӣ 100-солаҳо мавзуна чореваистӣ. китфро даровардан? не даровардан. просто ман хистам камтар ҳараката дигар кардам. вай рақиби ман ҳис кард ки чизи шидагӣ аст, барои ки ман дасти қафоқатӣ наметонистам атакара сар кардан. ва баъд ососта, баъд вақте ки одамизод фаромӯш мекунад дарда, мо варзишгаро рақиб мо медонистан чиза, барои ки ман дар чемпионати ҷаҳон бароварда будам китфа. вақте ки номус дигар хе кор мекунад ва ба рӯзҳои гузаштара фикр мекунӣ ва вазминиёра, китф ҷошта медарояд. шумо дар як суҳбате ки бо ҳам нишаста будем гуфтед ки масалан вақте ки мушт мезананд, ин фақат муштзанӣ нест, қувва бояд аз дарун эҳсос кунӣ. қувва бояд аз дарун дар ҳамин як мушт сарҷамъ биёяд. ва коғазро гуфтед физкултура метиҳад саломатира. варзиши ки ман интихоб кардам ва танҳо шикастан, ғалтидан ина меяд. лекин чи аст, мотори мошина ту метавонӣ аз 60 боло зиёдтар ҳаракат кунӣ, овозаш мебарояд. Валекин одами оддӣ метавонад 2-3 километр гашта, варзишгар метавонад 40 километр давида.
дар ҳолате ки ман 40 километр медавам ҳар рӯз машқ ҳамун оладаму аксенти ударо ёд мегирем дар кадом муддат 1 2 3 и аксента меқапед так барои ё шиштан ё очко гирифтан ман дар 8 то 12 минут ҳама қуввама дода наметавонам рақиб ва бояд ман бидонам ки кадом ударои ман хатар дорад ва баъд ҳамун варақе ки мо нақл кардем варақ агар ман шуморо муҳотиям ва даронда наметавонед шумо яъне чӣ гуна ҳамин хел варақро мемонед ва бо мушт мезанед бале ягон чиза кашол мекунем ки мо ҳамин аксенти удара биёмем меқапем во ду кулак метия ман бардоштам қуввара метиям рақиб да то есть ман дар кор нест ҳама аз и ранги раз айлина атака мебароед даст ҷои хича мега китф бардоштагия поча куни поча мега и ҳама нозики хича дорад ва омӯхта мешавад 5 солагӣ ман медали бокса дорам аз 5 солагӣ 19 солагӣ ман дар бозии олимпия будам ҳамин қасол мо ҳар рӯз ҳамин ҷурамон мишок шидагӣ буд ҳар рӯз мезадем як рӯз шавҳарам шавҳарам даромад зад ва и худашам камкам боксёр камкам не боксёр аст баъд ман як 12 то 18 раунда мишока задам ба шаб хона омад ба гуфт сарита дар намекунад ҳамачи гуфт қатъия одам аз 2 соат зиёд гап зани шалпар мешавад рӯ татоу метӣ гуфт ӯ мишоки бечораро қазади ти ягон вай надорӣ мо меравем дарун ва дар бораи он симҳо биёед ҳарф бизанед сим дар куҷои китфи шумо сим монда шуруп аст вай вақте ки свискои мо мекунанд ҳаракат мебонад даста вай ҳозирам ҳаст бале боз дар оринҷ не дар инҷо буд шавҳарам гӯштин қатикаф гуфтам нақл кардам ва як саҳар аст бо шавҳар гӯштин мегиред шумо хай ҳам барои зиндагӣ вай дастгири ман аст ҳам дар варзиш вақте ки ман варзишгар будам вай дастгирӣ мекард кӯшиш мекард ки дар бисёр ҳолато чӣ хел аст бо шавҳар гӯштин гирифтед бале дар хона ё дар толори машқӣ дар хона баъд аз лави душанбека ман зиндагӣ мекунам вақте медавидам вай дар ин ҳолат ман камтар машқ кардем баъд хона дар чӣ хел аст даст шуморо топ дод бале дасти хебон ва яке аз инҳо паридагӣ чӣ шуд баъд хай босоз шид бодам тухми зелола пешоб кардем соз шид пешоб фоида дорад дӯстони азиз инро дар соҳаи тиб урнотерапия мегӯянд ба назарам хеле муфид аст ман ҳам ҳамин зонуям кам дард мекунад чанд нафар гуфт ки пешоббанд ҳоло дар ҷустуҷӯи пешоби тозаам ба ҳар сурат фоида дорад бибиҳои мо дар пахта пешобро мегирифтанд дар пойҳои дардманд мебастанд муфид аст чанд бор осеб бардоштед шумо дар ин машқҳо китф оринҷ боз чӣ гуна осеб кулакҳоро диде нест бале як мана ин ду як ду ё намаш мебарояд хай ин аз аварӣ аст чӣ садама ба садама дучор шуд бале кай як сол гузашт як сол гузашт бале чӣ гуна садама буд дар куҷо дар назди 9 километр шумо худатон сари фармони мошин будед бале не вай яздам буд даро зане гузашт вай хой кард чӣ бигам нахост занро зер кунад баъд мо бардир дароз кардем хай ки ин як вай аст ки чӣ гӯям тасодуф аст бале баъд аз ин одамизод баъд нағз мебинад эҳтиёт мекунад фақат дастатонро задида бале дигар ягон ҷоятон осеб не баъд танҳо барое ки шумо дар пеш нишаста будед бале ман дар пеш боз ки буд дар мошин яздам буд апаам буд ду ҷиянам буд нишонаш мондааст мега вай варзишгар украшай дакаҷон вақте ки одамизод сидқан як чиза дӯст медорад ман ба як ҷиҳат камтар дарди ёди падарам ман камтар осон мекардам аз ҳисоби бокс буд ман мерафтам бо рақибом мезадам сабук мешудам каме аз дил озод мешудам аз ҳамун фикр даро ва мегуфтам ки и кас чӣ гӯям ки худованд як чиза метиҳад ки ҳамуда ба мисли ман мумкин садҳо аз ман боло шавад мумкин шавад ки аз Зебнисо Рустамова боло аз ман боло мешаванд лекин ранги Зебнисо Рустамова ранги Дилшод Назар Устопиёна дигар намешавад мо ҳар як одам техникаи хича дорад
расул техникаи худша дорад ки дар ҷаҳон якмин варзишгаре ҳаст ки орзу вай аму сари почакати мехезонад ку дар зудо ягон техникара намедарорад валекин якмин вай аст ки дар ҷопон вай техникаи тактикаи гӯштини вая даровардагиам чӣ хеле ки ман вақте рақобат мебаромадам дастома уй мебонам ман ба хотири чӣ ба хотири ман китф дорам ба хотири защитаи ман дар китфи ман аст бисёр касо мегӯянд ба мисли мухаммед али мекунанд рой ҷонс на ин чист мактаб бокси ман аст мактаби бокси мавзун на бале ман ин чизро ҳаракат мекардам барои чи ман мебаромадам худам 16-17 сола бо давлати амрико ман аввал медонед аз сияпӯс метарсидам мегуфтам биниёи ваё калокалон шалфар намешавад дар як рақобат доштам дар карибски море барбадос бо устодам сафар кардем падар мегуфт озу рӯзе мешавад бо сияпӯс мебарои натарс мегуфт он зарбае ки дори мардҳо надоранд фикр мекардед ки сиёҳпӯстҳо пурқувваттаранд бале ман хеле инра мекардам хай ёш таҷриба кам валекин вақте ки ман дар он ҷо мебаромадам бо давлати англия я сияпӯс буромада тренер мара вақте бурдеса мавз набубро ман лекин гуфтам маълим гуфт ки бародари якдам кор кар агар ман бинам ягон эҳсосот ягон чиз зиёдтар бошад ман паланса мепартом симан мекунам вақте ман буромадам 10 секунда я сар шид клуби бокса сар кардам нигоҳ кардам рақибам гирехтеса гуфтам ин дурӯғ буда куси апсо задид бале ман дар зиндагӣ 4 рақобате ки ман бохтам ва инҳоро бо ин хел бохтам вақте мураббии ман мегуфт ки вақте ту 10 сар боло намезанид фигри ғолиба накар барое ки мо довар надорем мо федератсия надорем мо маблағ надорем мо духтур надорем хеле бисёр ҷиҳатҳо ҳаст ин чизро бояд бисёр варзишгаро медонанд дар ҳолати ин то ба нокдаун нокаут равон мавзунаҷон бохтан ин чизи муқаррарии ҳаёти ҳамарӯзаи мо аст ҳамаи мо дар зиндагӣ бохтаем дар ин ё он роҳ бохтаем вале буридан дастболо шудан мушкил аст ки шумо чандин бор дастболо шудед 150 маротиба 150 маротиба шумо дастболо шудед дӯстони азиз 150 маротиба мавзуна дастболо шудааст фақат 4 бор бохтааст 4 борак лекин ози зора мекунанд ки хоҳиш дорем я бурга риваҷ ман гуфтам манда бас мавзунабону ман аввалин бор ва охирин бор шуморо бо либос бо пираҳани миллии тоҷикӣ дар ҳамон кулоб дидам вақте ки мардуми кулоб ба пешвози шумо хиёбонҳоро пур карданд пироҳани чакани тоҷикӣ доштед дар тан вале баъд аз ин дар ҳаёти ҳамарӯза вақте ки ман шуморо мебинам тасодуфан ё ин ки дар ягон ҷое шумо пироҳани миллӣ надоред фақат либоси варзишӣ доред ё ин ки ин гуна либос доред ман чӣ гӯям ҳамин занҳои тоҷикимон ман ҳамчун як зан ман ҳама вақт мепӯшам дар хона дар хона валекин шумо дар хона либоси миллӣ мепӯшед бисёр ҳолат валекин варзишӣ ман бисёр мепӯшам ман ин чиза ҷога намедорам валекин ман як чизро мегӯям биё дар бораи гардеробатон ҳарф мезанем чӣ дорад кӯшиш кардам фарҳанги тоҷикистонро дар дунё нишонтиҳам он куртаи чакани ман пӯшидам садҳо духтарои тоҷики мо нишон доданам метавонист ман ба хотири гардеробатон чӣ гуна аст 99% либоси варзишӣ аст 1% се курта дошта бошам зиёд не се куртаи хай ҳарҷоравӣ бо духти миллӣ я зинда се курта дигар ҳама либосҳо варзишӣ бо ягон каси бия бо метиҳамаш ҳам сетара хоҳиш кун агар маъқул шуд шавад дигар ҳама варзишӣ бале офарин яъне шумо туфлӣ надорам соф ёфтан намешавад чӣ хел куртаҳои миллиро бетуфлӣ мепӯшед ягон намуди тари ҳар ду тарафа боша бояд ягон чизе ки ками варзишӣ бошаду ками макасинка мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамон ҷиҳатҳо дар зимистон ҳакам буза мепӯшед пошнабаланд намепӯшед напӯшидам ҳеҷ вақт дар ҳаёт як бор дар ҳаёт дар пеш аз тӯй пӯшидам мускулои почон дар ман шуд чӣ духтаро мепӯшанд ман ай варзишгаро дар шумо бақаввал будаем роҳ рафта наметавонед бо пошнабаланд ман рости гап ҳамин чиза ваъда наметиҳам ман имиҷи худман намехоҳам иваз кардан ман чӣ хел ҳастам ҳамин хел ҳастам ман боз бисёр кас савол метиҳад ман барои ки хидмат шурӯъ кунам дар ҳолате ки ман шавҳар дорам вай ҳамин хел интихоб кард ман барои ки хидмат
خیلی بخشش هر روز پوگایداری سالن میگن چی میگن نه ما همی ابیش نه کودک صادق بر بیو مکتب بر بیو کور بر بیو زندگی رفته ایسای همه خوب من شنیدم که شما باز با تجارت مشغول شدید و سالن موزونه را که شده درست هستین؟ نه همون تجارت نه همی کوشش میکنم که خونه در اپوم کار میکنم اویلا کلان است یک از با یک من بسیار وقت کوشش میکنم اون چیزی که ویو نقض میبینن اگر خوان مغازه خوان سالن خوان یک مقصدی که ویو خیلی که من دوست داشتم ورزش پدر مادر من رد نکرد که یگان سالن پردازگری که شده دیونی؟ بله هستم در شهر دوشنبه؟ بله اونجا خواهرای شما کار میکنن؟ بله هست کوشش میکنم که در آینده اگه زال هست تالار ورزشی من هست نه که شخصی نیست از شاگرد دارید؟ شاگرد بسیار دارم چند تا؟ شاگرد زیادتر از بسیار است در طول از بعد از 2012 ممکن تاگه یک 500-600 ورزشکار من نگاه کردم ولیکن از اینها یک 10-15 تاش ورزشکار خوب است من با ورزش زنده هستم کاری من در ورزش است در اونجا من ورزش در کمیته ملی المپیک کار میکنم هر روز با ورزشکاران هستم در هر یک جلسه میرم با نام ورزشکار است در معرکه میره ورزشکار آمده است برای همین ما ورزش دور شدن نمیتوانیم بله در ورزشکار مهربانی نباشد عدالت نباشد من باور دارم ورزشکار حقیقت نمیشود برای همین اون چیزی که دارن در زندگی هر یک شخص این خیلی نه همین خیلی نگاه دارن اون چیزی که در ویو بایترین است ما سوما یافته میتونید از سلامتی یعنی یافته شده است پدر و مادر و فرزند یافته نمیشود محبت و مهر محبت و مهر در مابین فرزند پدر و کم شده است آن مهر و محبتی بود که مرا خداوند سبب کرد برای شکمای فرزند پدر و مادر من دعای ویو بود مهربانی ویو بود این همش سبب داشت حالا خودتون سر فرمان ماشین میشینید یا اینکه راننده دارید؟ خودم بعد اون صدمه نمیترسید از راندن ماشین؟ تکرار میکنم نمیترسم از هیچ چیز مردن نقص این روز میبیاد و در چنبره که ماشین است در نشستن است در خیست است در هر من روز من میبینم ویا آخرین حرفی که شما به زبان میارید چی است قبل از مردن؟ تنها میخندم از زندگی راضی هستم اون چیزی که خدا داد لیکن برای چی میخندم با امیدی که دیدار وی است پدر است تمام چیزم سپاس من از نام همه تماشابین های عزیز و معتبر به شما سپاس میگویم موفق باشید دست بالا باشید و میخواهم که موزونه های کوچک را شما تربیت کنید کلان کنید و آنها در جدای ورزش مثل شما دست بالا شوند و در همه جا بگویند که ما دست پرور مکتب موزونه چوریه و هستیم و بگذار مکتب شما با یک اکادمی ورزشی تبدیل بیابد. تشکر که مادرم یا بالوی میکنه دیر کردید دیر کردید نه دیر نکردم راست من همه وقت سراسیمه میشم خونه رفتنده راست دیگه بکر یعنی همیشه با شوق و ذوق زیاد خونه میروید دویده یکی کسو بگم ما دیا جوشیدم بعضی ها میگن که از خونه بیزار شدیم خب این عقیده ما امی دژ جمع آمدی بسیار کسو نمیتونم شده به خاطری میخوام روم امی آخه امی چی بگم نعمتی که در مهربانی مادر خداوند داده در هیچ کس نیست نه در دوست است نه در شوهر نه در فرزند نه در کروگوی است که ما میشینیم در اون جمع آمده بله میروی آخه تو خوب نروی خوب نمیرود تو نیای خوب نمیرود انتظار میشود تو نست که تو همه چیز ممکن ما چوری ولی نمیدونم مادر ما هم خیلی مهربان بود البته مادر برای پول و مال دوست نمی‌دارد فرزند را مادر برای موقع و منزلت دوست نمی‌دارد فرزند را مادر فرزند را به یگان مقصد و مرام به یگان منفعت به یگان پاداش دوست می‌دارد فقط به آن خاطر که فرزند است تمام دین میگه که
бачаван гирифтам букаштам ғам додесам ва гуфт ширин аст гуфтам бале гуфт набераи ман айтада ширин аст вай меқапад амихел телефон овоз метиҳам вай мегӯяд то ту омаданам ман буша мекашам вақте ки ту биё ба ту буша каш бале худованд ака мушадааш оши бурида чӣ шид оши бурида дӯстони азиз мо чанде пеш бо мавзунаҷон вохӯрдем ва тасмим гирифтем ки як барнома бо иштироки мавзуна таҳия мекунем ва мавзуна ваъда дод ки баъд аз барнома меравем оши буридаи тоҷикӣ мехӯрем. ҳоло бошад акнун ман маҷбурам бо шумо худоҳофизӣ кунам дӯстони азиз ва меравам ба он ҷое ки оши буридаро тайёр карданд. Хайр, саломат бошед. аввалин бор дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ширкати ватании тоҷмеъмор лоиҳаи нодир бемисл ва ҷадиди сохтмонӣ амалӣ мегардад. лоиҳа шаҳраки олимақом номгузорӣ шудааст. шаҳраки олимақом лоиҳаи пуршукӯҳтаринест ки дар асоси меъёрҳои ҷаҳонии иморатсозӣ бунёд мегардад ва назираш то ҳанӯз дар тоҷикистон нест. шаҳраки олимақом маҷмӯи 19 бинои хушсохтро дар як ансамбл ба шумо пешкаш мекунад. биноҳои тобовару устувор, пойбарҷову муҳташам намунаи барҷастаи сифати баланд хоҳанд буд. боғчаҳои кӯдакона, маркази саломатӣ бо таҷҳизоти муосиру босифат, марказҳои савдову фароғату тафреҳ ва дигар нуқоти хадамотӣ дар ошёнаҳои поёну болои бино зиндагонии сокинони шаҳраки олимақомро осону гуворову зебо мекунанд. роҳраву гулгаштҳои афсонавӣ, суҳбаткадаву нишастгоҳ, боғчаву гулзорони бемисл, ҷодаҳои пур аз нуру озин шуморо ба дунёи рангини афсонаҳо мебаранд. аммо ин ҳақиқат аст, ҳақиқати зебои замони соҳибистиқлолии тоҷикистон. биноҳои истиқоматии 6 ошёна бо ҳуҷраҳои фаррох, долонҳои азим ва пентхаусҳои дилфиреб шукӯҳи шаҳраки олимақомро афзун месозанд. таваққуфгоҳи чандқабатаи автомобилӣ барои кулли сокинон ва меҳмонони шаҳраки олимақом. сифат олӣ, нақшаи меъморӣ олӣ, намуди зоҳирӣ олӣ, санъати меъморӣ олӣ, хулоса дар шаҳраки олимақом ҳама чӣ олӣ. шаҳраки олимақом воқеъ аст дар буриши кӯчаҳои Закариёи Розӣ, Лев Толстой, Гулдаст ва Ҳамза Ҳакимзодаи ноҳияи Исмоилии Сомонии шаҳри Душанбе, яъне дар маркази шаҳр. тоҷмеъмор, офарандаи зебоӣ дар заминаи сифат.